Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku brother Faisal Hajj. Ende de sunkuda ema ajide fonia ay Muslim fonia. Me bra na akabibia a kire mu station no. Ba kakram simba count ni say ende fasting ende idi fit. Ejrama after fasting no Jumibia ye regain our absence of fast keeping ourselves from food and stuffs. So I said, enter your media to my say you fasting now, then you eat the fit then find regaining our body and everything back to system. And I do after 2 months no I be call so Adam and affordable yana Abraham what in the back everybody for your no. And there's you did Adam and so ba na me child after some 2 months na be do but we dey fatal after Ramadan nchiria edivia regain our body and then something that we've lost. For me mama kwaba edeba attention TV so munia ba ma me da ko ni ene da foforo eda soronko erade de a chen ene da edimu ema ye nuanu muslimifo eno na nam so ama attention TV yesi krom ene ya ba bepie ewo agape top agape mosque kese ewo kromu hanum sei ne ene ebusuafo ye nuanu muslimifo ni bi ebe twetwe nkomo no ma kire eye occasion we ya ye omudi omesiesi omho fefefe no dia ewo mu insunsuaso de brɛ omu dia omu fe mu kwan a wofa so ene enhira wonam won penny Allah so enya anase won penny Muhammad so eko Allah nim no enhira wonya efisa occasion we mu eno tika be ho ne yankwankwaje omu ncheche mu emra barka de sala barka kedi me pa cho ene ye hu se da son kokura e de ma enuanu muslimifo ne ye bisa se occasion ye ekosu efa den kra ho okay occasion ekosu aya occasion fititititi yankopo e de ma komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se afibia so a yanchirikom ewia akonche nso no 29 anasa 30 ewia yanko eat na yanfa asidan koma otwire mpankopon se ne de se hu a asida akonche ye chede kwa ewia yankopo aboy ho ban a yewie no ho asida na yedi ma otwire mpankopon enti enyama pa ben na fasting ye chi no mutimi nya as muslimi enfaso a ewum se fasting no edusua bi na esua ko se uchi komo a ese wo boni uchi komo a ese unya botre ena bibia nso na konkere ade a se buchwe se wo betu na mo papa awasase eso memfa abufuo ifa nidie meye boni enti no training wa konkere mtie wi a waba no ese hu nua a wo de odoyere ema no menya ade ede entia unua menkasa bi ede entia unua ko uchi komo a sanete obi ba se oden na oba hawa nya ade ase wo na yere oni didi ese nya bochema no ti akonkere wi a obi beteti wona okase bi akire wa memfa bufu ese wo na yere ekasa no so wo nyaminipa de bibia no ese wo abotrem ti abushe ne ekosua abotre nti awie ndi ese ye toaso no abotre no okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo se ye dusua se musua wi a akonkere ne enkoe ne musua no mfa yere Efraim Mustafa Suleiman Ibrahim I'm just an ordinary Arabic teacher. Enti me pa cho occasion ya mudi edin ben pa ene da occasion we so. This very occasion is known as Eid al-Fitr. Yeah, that's the name of the occasion. Yeah. Ansa na eda sei ebeba no ye nim se eya mo ye entutu ya hodo bebre fasting ni ade enti sen na fasting ni mu no esitie na fasting ni mu no ede na ye mo ani so ade hunu e wo fasting na mo ye ni mu. Okay. The month of Ramadan no, it serves as a very special month. Nyame a decree atuo ama the last messenger that he sent to mankind, to the whole world, not even mankind, because Prophet Muhammad, being the last messenger of Islam, no, was sent as a messenger and also as a messenger to the whole world. Unlike the past messengers that were sent to a single, or let me say a particular nation. Prophet Muhammad, being the last messenger, was sent by Allah to the whole world. So there's a very particular verse in the Quran where Allah, which
which goes like this: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And some other parts in the Quran too. Somewhere Allah states, trying to address Prophet Muhammad to the nation. So we the mankind say like وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. He said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, Prophet Muhammad, I did not send you except كَافَةً لِلنَّاسِ, except as a messenger to the whole world, Bashiran. And also I have also sent you as someone who I have sent you as someone to come and give glad tidings, something like a good news. And then Wanaziran, and also as a warner. The glad tidings, it means like if you follow the message that Allah asked him to bring now, you receive the glad tidings of what? Going to Al-Jannah, which is heaven, the paradise, eternal life. And if you don't follow him, that's where the aspect of the warner is applied. As in like someone follow the message out by now, you will be cast into hellfire. So he's a messenger that Allah has sent to the whole world, and also as a warner, and also someone who gives glad tidings. If only you follow the message that he brought now. But many people don't know. You see, many people don't know. Especially, let's assume the Christians like this. They only think Prophet Muhammad is a messenger of we the Muslims only. But it's a messenger that Allah sent to the whole world. So that's what the Yensa aka chief imam owo Agape mosque hanom ne ene ono so ebetwetwe nkomo ne ehu enkyerɛkyerɛ waye opani oda muslimifo ne nyina no wa ha no enkyerɛkyerɛ odigu akwan mu ewo eye afahye breyi mu. Imam Barka di sala. Kakade. Me mo akwa ba attention TV so. To alhamdulillah. Me pa cho waye chief imam yi me gidi se fasting ya na so occasion ya ekoso yi. Wo de niam atoto akwam enkyerɛkyerɛ ben pa na wo de ma ye nuanu muslimi fo mo hyawase. To alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء أمده أمي نيجي سؤال مساء ما بسامي ساء نكون بين أني نشرب بين يدي أما فو مساء ين إسلام أنكسا أشرب ربيا already. مساء moment ينسوا يومي يو بربيا يفرن كوفيد yari bonia abetuye nye nti anka enya ha na ebe sasa lai na se yeko bebi kesi na ekoye but yen papa chief imam say eni mpanyimfo atena si na kasa said no yen nyina yen momode ne obi anko mosque eben no bebi aye Friday juma ano ne yen ko ya sorry ne yen santo amanfo ofu se wo mun kai se yare no enkoye na obia regulations ewo mu no obia ndi sa regulations no echi na enu echi no so Islam ye peace ye mpe gidigidi obia se first no se ye ko idi no a amanfo di moto ye basa okwanso obia se ya ba mosque no sa basa no onhu bi nti ye san kire obia se obia nsoro nyame bia nsoro nyame obia nsoro nyame se wiase wan brɛ wo ho ase a Nyankopɔn ɔmpagya wo nti wo soro Nyankopɔn so a wo bɛbrɛ wo ho ase. Abusuafo na de ayenuanu muslimifo kan no omo se omo Eid ada eno omo Eid Fitr na wei a omo die no eye Eid Fitr eye the month of Ramadan na afi wei eye afi a ema twaka da woni Allah entem enam won pani Muhammad so no esipi na esiti na muya den ewo kwan bi so a efa so hoho won ho efi ne ye bone nyina mu efi se fasting woye no ema wo se wo ti bi abone bi mu a wo ka wo ho hyedem na woni Nyankopon ana Allah enya nkitahudie enti serve as purification hoho won kra ene woni padua no ho se beye na woni Allah ntem ebeye pepepe na dan kwama baby a Allah ahyehye onam won pani Muhammad Prophet Muhammad so ahyehye no wonso webenya chefa ananse wonsa ebeka yadamase samojibre na mo hwe yen ewo Attention TV so e mara efi so be subscribe like na share na onue bi nso enye bi enhwe.